ngafika kubanjwa umthandazo okwakujuluka amafastela uthi uyangena endlini ungazi nokungena endlini nokungena kuphi la ungena khona kubamba inkungu nenkungu ethule nje ethu enganyakazi awazi nokungena phakathi kwenkungu ubona ngamakhanda ukuthi kukhona abantu ubona ngamakhanda ukuthi kukhona abantu uvala inkungu ethule phakathi kwabazalwane uyathandazwa umfuna ukuthi kanti kukhona umuntu engakwazi ukuthandana naye ngaphandle kwendoda engithandana naye. Kwakuba nenkungu bazalwane inkungu ibe phakathi kwabazalwane befuna uNkulunkulu behlalela uNkulunkulu. Kufika mina-ke bazalwane, kufika mina kuleyo nkungu enjalo, amafastela avaliwe kunaleyo nkungu leyo. Ngiyabuka ngiyaqalaza ngiyabuka mhlawumbe ukhona nje nomnyozo oqalaza ngiyaqalaza ngiyabuka ngithi into enjani ayakhonza labazalwane kunenkungu yabona isibani sikhanya kancane ukuthi lapha yakunokukhanya kodwa kuvimba inkungu. Abantu abahleli khona bayibona into erongi ngoba bakhe khona mase bakhile abakhe khona bazalwane abakhe khona kuzone kukhonza bese sekuyasuka lapho bazalwane eqeda kulowo mthandazo bese sekuvula ithuba lokufakaza. Mina ngisho umakoti wayiphakeme ifana kanje yabona ne-windscreen ayinhle ukuthi ngangaphakama ngale ndlela ukhanyana usuku uvula ithuba lokufakaza bazalwane bese sekuyofakazwa. Wasuka umgogo uSosobala manje ugogo uSosobala bazalwane ufakaza. Wasuka umgogo uSosobala wafika wafakaza ukuthi umkaSosobala nyamazi mesefakaza bese siyachaza ukuthi uphume kanjani istage sakhe la uphume khona. Wase siyachaza usesengene ezifeni zakhe wayibhala izifo zakhe. Ngiyakubona umthengu nezi wayibhala ugogo izifo zakhe wathi ngane BP kanti namathambo ngase yilokho okunye ushukela ngine TB idla amaphilisi ethi wathi mayethi ngine TB ngavele ngafa wathi Nkosi yami uyeka amaphilisi eTB logogo ngikuphi mamila ibandla lama-defaulter onke labenzana abazalwane bagangela kudala ama-defaulter wonke la uyeka amaphilisi e-BP wayeka amaphilisi washukela wesuyeka awe-TB awu-MPR uvaliwe namafastela la kuphune nkungu kuthule kuthethu phela vele igcwala le-TB ndiza lapha u-MPR phela lona uyandiza u-MPR angiphathile mayesiya ku-X angisaphathile mayesiya ku-X esewu-M nje uyingozi kabi mayesethuya ku-X DR ayikujini angimazi bekokuthi usedefaulta uzathola uphi bathole bobabili u-M no-X ayingathi ngeke angeke kuyadlalwa lena uyadlalwa lena ibandla labantu abadefaulta kangaka awakwazi wakhululeka wathi ngawe sithethe isibopho samaphilisi e-TB abanahlala angisawadla amaphilisi oshukela angisawadla amaphilisi amathambo angisawadla amaphilisi e-BP ngathi akuyinhloko ezohlala kwabantu athi inhloko ezohlala akuthokhi bona labo mamnene namhlanje nabeke bashala bazalwane washunyayela
kodwa bazwane ngahamba ngizwe ukuthi hayi yabona lento engiyifice la iyayihlula impilo yami lento engiyifice lapha